Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba akan belajar surat An-Nahl, surat ke-16 ayat pertama. Ada Maciran Abdullah, bunda kita di Malaysia, di usia 26, 26. Berapa ya? 64 Pak Ustaz. Iya, Jangan dimudakan 46, lagi Pak 46, Ustaz. 64. Iya, iya. 64 Pak Ustaz. 64, alhamdulillah Ya, saya sehat. dah tua sekarang Pak Ustaz. Dah tua Pak Alhamdulillah sudah lancar Ustaz. sekarang baca Qurannya, Maci ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan saya Pak Ustaz ya Iya, biar cepat-cepat Maci. Ya. lancar. Silahkan Maci dibaca. Ya Pak Ustaz. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Ata amrullahi fala tastajiluh. Kemudian Maci. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha' Ala may yasha. ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal wal an'ama khalaqaha. Dalam lagi online. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'. Terus. Iya. Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Ibu telepon lagi nanti. Wa tahmilu lagi ngaji. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu bala. Banyak panjang. Lam takunu panjang banyak. Lam takunu balighi illa balighihi illa ya.
Lam takunu balighi illa Baligi panjang Makcik. Balighihi illa giginya panjang. la, Heeh, ya lam lagi. takunu balighihi illa bisyiqil Bisyikkin anfus. bisyikil anfus. Mhm. Lam takunu balighihi illa bisyiqil anfus. Pendek, anfus. 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 Oh, Heeh. salah saya. Anfus, ya. Lam takunu balighihi illa bisyiqil Shin. anfus. Bisyikil. Illa bisyiqil anfus. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Kemudian Inna rabbakum la ra'ufur rahim. inna rabbakum lara'ufur rahim. Kemudian Wal khayla wal bighala wal hamiral wal iya. khayla wal bighala wal hamirati litarkabuha wa zinah. Wal khayla wal bighala wal hamir. Wal hamira litarkabuha wa zinah. Diulang balik Maci. Wal khayla. Wal khayla wal bighala wal hamirati wal Litarkabu. hamira litarkabuha wa zinah. Iya bagus. Wa yakhluqu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kemudian Maci. Ini Walallah. macam mana ya Pak Ustaz? Apanya? Bagus Maci. Macam mana ini saya tak. Apanya? Ini wa 'alallah ya. Oh iya. Wa 'alallahi qasdus sabil. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Ya Maci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Kemudian Walau sya'a lahadakum ajma'in. walau sya'a lahadakum ajma'in. Kemudian gitu ya, Makcik. Kemudian Terus ya Pak Ustaz. iya, diulang lagi tadi walau sya'nya, Makcik. Agak sedikit kurang dikit. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Kemudian Wallazi anzala minas sama'i ma'a. huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Kalau berhenti di sini jadi panjang ya, Makcik. Karena ada mad iwad. Iya. Kalau berhenti di minas sama aja, yang dibaca i-nya. Tapi kalau Iya. di A dibaca minas sama'i ma'a. Ulang lagi, Saya nak Makcik. cuba nak ulang balik Ustaz. Boleh ulang balik, boleh dari Malaysia ke Jakarta, boleh ulang balik. Boleh aja Pak Ustaz, mana Iya, aja. ya Makcik. Wallazi anzala minas sama'i ma'a. Iya, kemudian Lakum minhu syarrabun wa minhu minas syajarun. samanya, minas sama ima'al lakum, ya. Dari minas sama ima. Minas sama'i ma'an lakum minhu syarrabun Minhu syara, nggak ada tasjid. Minhu syara, ya lagi. minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun.
Kemudian yumbitu. Yumbitu lakum bihil zar. Bihiz zar'a. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituna Wan nakhila. wan nakhila wal a'naba wa min kullis samarat. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli samarat. Kemudian Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wasah wasah Wasah, bukan waso, wasakhara, wasakhara. wasakhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Itu Ustaz. Wasakhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Kemudian wan nujum. Wan nujumu sakharatum bi Wan amri. nujumu musakh gitu Maci. Wan nujumu musakh. Wan nujumu musakharatum bi amri. Wan nujumu musakharatum bi amrih. Bagus. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Inna fi dzalika laayatil liqaumin kan yuk ya Maci. Ya kilun ulang balik Maci. Ulang balik Maci. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Yaqilun ya. Terus ya Pak Ustaz. Iya Maci diterus wama. Terusin Maci. Wama dara'alakum. Wa ma zara'a lakum fil ardi Mukhtalifan bukan mukhtalifin. Maci. Mukhtalifan Maci. Mukhtalifan warnanya berbeda-beda. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan. Jangan mukhtalifan. Mukhtalifan. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Kemudian Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Kemudian Huwallazi wahwal. Oh salah. Wa huwallazi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Iya. Wataral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Kemudian وألقى في الأرض رواسي أن تميد rawasiya wa رواسي alqa fil ardi rawasiya وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم atamida bikum أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم wasubulal وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. وعلامات Kemudian وبالنجم هم يهتدون wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian أفمن يخلق كما أفمن يخلق كمن لا يخلق afaman yakhluqu kaman la yakhluq. أفلا تتذكرون. Tanya satu. Masih Afala salah. tadhakkarun. Ayat lain dia dua. Di sini satu. Salah Pak Ustaz. Iya. Afala tazakkarun. Afala tadhakkarun. Kemudian. Wa in Ikhfa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, tak akan terhitung. Tak akan. Innallaha sesungguhnya Allah la ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Terus ya ada gimana? Innallaha la ghafurur rahim. Innallaha la ghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Kemudian. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Yub salah Pak Yub. وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم mustakbirun. Pulang balik Maci. Pulang balik ke Malaysia. Dari Malaysia. Dari Ilahukum Maci. Pulang balik dari Malaysia ke Jakarta Maci. Boleh.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ilahukum ilahun wahid. Hadada. Ilahukum ilahu wahid. Hadada 2. Hak kecil Ila ujung. ilahukum ilahun wahid. Iya. Kemudian. Fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum Kulbuhumnya ditahan, munkiratun. Cik. Bil akhirati qulubuhum. Idgham mimi, humnya mung ikhfa, ditahan dua-duanya. Qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. 2. Banyak ya idgham biguna, idgham mimi, ditahan-tahan ya Maci ya. Tenang Maci, jangan buru-buru Maci. Falladhi. Fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum Humnya jangan munkiratun. ragu, jangan diihfakan. Qulubuhum idgham mimi, mimnya sempurna. Qulubuhum nah, bunyi M ya. Qulubuhum Ah, munkiratun wa hum mustakbirun. iya, taknya hamas ya sedikit. Mustakbirun. Mustakbirun. Ilahukum ilahu wahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Kemudian la jarama. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Innahu la yuhibbul mustakbirin. إنه لا يحب المستكبرين. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu Iya. qalu qalu asatirul awwalin. Wa idza qila lahum ma idgham miminya agak ditahan ya Mbak Ci, dienakkan. Iya. Ang juga ditahan. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Kemudian Saya nak cuba lagi Pak Ustaz. oh boleh Maci, coba lagi boleh, Ulang. coba lagi, sekali lagi boleh. Yang ditahan kat mana Pak Ustaz? Yang ditahan itu ini Maci. Lahum idgham mimi ya, mim mati ketemu mim, itu mimnya sempurna, jangan dibindengin karena ini bunyi M sempurna. Lahum kemudian ini agak bindeng tapi ditahan juga ikhfa ya, 2 ditahan. Ikhfa. Saya cuba. Coba. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Kemudian liyahmilu awzarahum liyahmilu panjang Maji. Liyahmilu awzarahum kamilatai idgham biguna Maji. liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Homnya ihfaz Safawi juga Maji. Iya.
Nah, alladzina yudhillunahum hum bighairi ilm. Coba diulang, Masih. Daripada mana ya, Pak Ustaz? Dari wa min auzaril ladzina boleh. Macam mana Pak Ustaz bacakan saya tak? Wa Wa min. min au nih yang la ini. Wa Iya. min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ini masih mau akhir. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ilm, ilm, Ilm. 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 Tokap isyarah ya ilm. Ilm. Kemudian Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. iya, ala Ala sa'a ma yazirun. liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يضلونهم يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Kemudian qad maqar. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القوم عند Minal qawaidi Maci. Minal qawaidi. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف Alaihimus saqfu. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Salah Ustaz. Tabe. Salah. Qad maqara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum فَأَتَى بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Saya nak ulang lagi ni. Ulang lagi? Mau coba lagi? Ya. Boleh. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم Iya. فأتى الله بنيانهم من القوم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Iya, Maci. Terus yaum, summa يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ambil dari mana ya Pak Ustaz? Alladzi boleh. Alladzina kuntum tusyaqquna fihim. Iya. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma wal su'a. Wasu, jangan walsu. Wasu. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Thumma yawmal qiyamati
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Kemudian baca alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimin anfusihim. Fa'al qaus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Kemudian Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Falabi'sa maswal mutakabbirin. Falabi'sa maswal mutakabbirin. Terus ya Pak Ustaz? Ya, wakila. Waqila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Iya, walani ma, bukan walina ya. Walani'ma darul muttaqin. Ini kalau nggak salah walina ma, ya bukan walani madarul muttaqin. Walani apa walina ya. Pak Ustaz? Nanti dilihat lagi ini kadang-kadang barisnya di atas gini. Kalau lihat baris ini walani ma ya, walani madar. Yang sini kan di bawah. Wala ya, betul wala. Berarti wala sebagai penguat. Ditaukid wala ni'ma darul muttaqin. Dan nikmat bagi orang-orang yang bertakwa ya. Wala ni'ma darul muttaqin. Kemudian Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Iya, min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un
Kadzalika. Mana ya Pak Ustaz? Ya, terusin. Kadzalika ini. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Kadzalika Ya. kadzalika Saya jumpa Pak Ustaz. yajzillahul muttaqin. Ya, Makcik. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Alladzina Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. iya, salamun. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك Terus kadzalik. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Satu ain lagi Maci. Ya. Waqala. Terus ya Pak Ustaz. Terus Maci. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. Iya. Min syai'in. من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من Wala haram Maci. Wala haram. Iya. ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسلا. Rasu bukan dru, rasu. Iya. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Bagus. Faminhum.
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة Fasiru. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص إن تحرص على إن هدى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل yeah. وما لهم من ناصرين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت لا يبعث الله لا يبعث الله من يموت لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Macam mana Pak Ustaz? ليبين لهم الذي ليبين لهم الذين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أراد ماشي أراد يا أراد إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Sadaqallahul azim. Sampai 42 ya, Maci ya? Enggak apa-apa, tak apa, Maci semangat. Iya, Maci semangat betul. 40 dulu, Maci ya. Alhamdulillah, banyak bagus, banyak lancar, Maci. Insyaallah. Doakan saya. Iya, Maci. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Maci sehat, panjang usianya, berkah, selalu ada dalam ridho Allah, disayangi sama anak cucunya ya, Maci ya di sana. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.